Dobar dan, dragi ljudi. U današnjem klipu ćemo igrati Sniper Elite 3 i evo reći ću par nekih osnovnih informacija o ovoj igrici. Igrica je skoro izašla, pre nepunih mjesec dana i možemo slobodno da kažemo da je ispunila očekivanja gamera. Ja ću ovdje igrati ovu prvu misiju, da vam pokažem. Ta prva misija inače je i uvod u ovu igricu. I što se tiče ove težine, igrat ću Sniper Elite. Sad ću da ubrzam ovu priču, inače cijela igrica se odigrava u Africi, inače mi smo Britanac, znači britanske misije i sem Nemaca imamo par misija kada su nam neprijatelji i Italijani. Ovo je osnovno oružje M1 granat, ovo je osnovna puška, onda ovdje imamo ovo je veoma bitna stvar zato što je igrica veoma realna i ovaj pištolj s prigušivačem ili ti taj nečujni je veoma bitan. Sad ću da se učita i da odigram ovaj gameplay na brzinu. Ništa, igrica misije počinje tako što počinje napad Nemaca na naše britansko utvrđenje i ovaj momak treba da mi dojavi to. Ja ću sad ubrzam ovih 3 minuta. Evo, to smo mi. Ja sad ne mogu da vam demonstriram sva oružja i sve mogućnosti zato što je ovo sam početak i moramo da prođemo ove osnove kao u svakoj igrici. Sad ovdje imamo naravno korištenje snajpera. Korištenje snajpera u ovoj igrici je veoma specifično od drugih iz prostog razloga zato što je ova igrica jeste pravljena da se najviše kilova i uopšte ljudi usmrti sa snajperom i zbog toga se veoma realistički urađeno. Znači moramo da se smirimo, imamo čak i puls, znači moramo da imamo miran puls, ne smijemo da trčimo pre pucanja snajpera, što i možemo trčimo, ali nećemo moći da lepo uradimo hitac, tako da je veoma realno urađeno. Sad ću vam pokažem kako se to izgleda. Moramo da pritisnemo E, to je kao zadržavanje vazduha i kad se pojavi crveni kursor samo da opalimo i ovaj momak je gotov. Sad, ko je ranije igrao Sniper Elite zna da je ovaj efekat već poznat i ovo je neka zanimljiva stvarčica. Naravno, smori i ona posle nekog vremena, ali dobro. Za one koji nisu igrali, ovo je sigurno mislim, zanimljiva stvarčica što su radili s ovim efektima kada opalimo dobar hitac. Sad oni momak. Ovaj momak će sad da padne. Znači uvijek će vam biti ovako, kada je dobar hitac, kada ide u glavu ili probija neki vitalni organ, uvijek će da ovako da pokaže ovaj hitac, ovaj deo. Sad moramo da se spustimo dole. Vidite kako mi se povećava puls kako hodam, to jest trčim. Ovo je moje to utvrđenje koje trebam da odbranim. Da se napunim ovdje. Dobro. Sad. To je ovome što sam pričao. Ja bi trebao sad da skinem ono gore momka. Ali to neću moći da uradim zato što mi je puls velik. Tako da ćemo da sačekamo da mi se spusti puls. Tako. Evo, ovo mi je čist hitac u head. Otišao je dečko na spavanje. Pljas. Pušačka pluća. Sad dolazi mašinerija. Ovdje nam pokazuje slabosti ovog kamiona, sad ćemo da mi to i da vidimo. Da, to je kao motor i ovaj dovod goriva. Ništa, idemo na snajper. Sad će ovdje bude prost hitac i sve će da ode u vazduh. Pljas. Sad smo završili ovaj prvi deo ove početne misije, uvodne misije. Sad nas napadaju ovim raketicama i tu on biva pogođen, malo će se onesvesti kao svakoj igrici i onda idemo dalje. Tu smo dalje, ja sam ubrzano. Sad ovo je
zanimljiva stvar, što vidimo naš ranac ili naš, da kažemo, drugu slobodnu ruku. Ovdje je naravno glavno oružje, naravno snajper. Onda ovdje imamo ovaj medicinski alat, ovaj ovdje je da se totalno oporavimo, znači ceo health da oporavimo, a ovaj ovdje je za samo pola healtha. Evo sad ću da iskoristim taj zato što vidite imam pola healtha, ovo ovdje pored mape je pola healtha. Onda naravno pištolj s prigušivačem, granata, ovaj sten i zanimljiva stvarčica je ova naravno sa ovim kamenčićima s kojim možemo da odlačimo pažnju neprijatelju. Sad ću da uzmem ovaj medicinski, uzet ću ovaj ceo, nema veze. Držimo F i on se tu kao previja i vidite, ceo HP se oporavio. Ništa, idemo dalje. Naravno ja ću da premestim na silence, to jest na ovu granaticu. Sad da vam kažem par nekih stvarčica ovako u igrici uopšteno. Naravno ovo je mapa, mi smo ovdje, treba da dođemo ovdje. Igrica je veoma realno urađena i da biste prešli kasnije bilo koju misiju treba vam dosta strpljenja i vremena. I recimo, evo ovo je zanimljiva stvar da kada recimo trčite, ovi vojnici vas čuju i kada hodate, vojnici vas čuju, ali recimo ovako kad se šunjete, oni vam ne mogu ništa. Evo sad ću vam pokazati kako izgleda to kada koristite nož, ovako s leđa, nije baš humano, ali takva su vremena. A za ovog momka ću za vašu dušu da headshotujem. Sad, što se tiče ovako ubijenih vojnika, možemo da ih podignemo, što ovdje nama nije neophodno, zato što više nema, mislim, nema opasnosti da ga neko vide. I možemo da ga pretražimo. Vidimo što ćemo naći kod ovog momka. Našli smo municiju za snajper. Sad dolazi do ovog komplikovanijeg dela. Sad. Ovo je ovdje pano koji nam govori kad nas vojnik vidi. Prvo nas kao čuje i onda se puni ovaj kružić. Onda je ovdje gleda ili istražuje. Također kada se napuni, kad postane crveno, onda nas traži. Ovdje je sumnjičav i na kraju, nažalost, po naših heroja, ovog gospodina Britanca, kada se napuni ovaj crveni krug, Nemac nas napada, ili ti neprijatelj, zavisi, u ovom slučaju Nemac. Sad ćemo da vam pokažemo kako se to igra odavde. Ovaj momak može da se headshotuje ovako, možemo da ga zakonjemo, nije problem. Ovog momka ćemo da zakonjemo. Sad ću da sačekam da napune zato što je ipak sigurnije kada se čuje zvuk, to će kasnije i da nam pokaže. Sigurnije noga evo sad nas je primetio. Sad ćemo da ga ubijemo, mada on nije preporučivo, zato što su nas sad kao čuli, ali dobro, nije to toliko bitno. Naravno, moram da se izlečim. Koristit ću sad zato što samo do pola healtha puni. Ne treba mi celo. Ništa, idemo dalje. Sad ovdje postaje malo komplikovanije deo, zato što imamo više vojnika i više neprijateljskih straža. Na to moramo biti pažljivi. Prvo ću da ubijem onog vezistu unutra. Njega ću lepo da prikoljem. Što si svirao si, odnosno što si slušao si. Vidi be. Sad ćemo da pazimo. Sad ovdje moramo da pazimo. Ja ću da sačekam da se ovaj momak ovdje okrene, da bi ga prihefto za zemlju, što se kaže. Baš prihefto za zemlju. Sad vidite, ja mogu odavde da pucam, ali verovatno ću biti neprecizan, tako da ne želim da rizikujem želim da rizikujem, jednostavno da me smaraju, što kažu ljudi. Sad ću pažljivo da se ovdje prišunjam, polako. Evo vidite, ne, ovo sam loše odradio.
Ali dobro, momak će sad ide na zemlju i jebat ću mu familiju zbog toga. Ništa, sad ćemo da se malo oporavimo. Sad ću vam pokazati kako to izgleda kada se otkriju. Nije baš mnogo zanimljivo, ali... U stvari, zanimljivo je, ali... To sam mogu i ranije da kažem da su veoma nerealno napravili zaostala oružja, već samo za snajper. Za snajper je urađeno savršeno, ali za ostala oružja su po mom mišljenju malo nerealno napravili. Ali dobro, niko nije savršen. Sad ću vam pokažem malo snajperskog umeća uživo. Ovaj momak je završio, što je pucuje. I to baš dosta. Onda imamo još jednog momka tamo. Dođi. Opa! Tačnu bradu. Izvini momak. Bilo je namerno. Ništa, dobro. Sad malo ćemo da se primjerimo. Da uzmem malo sten. Da vidite kako to, granata, roka. Ajde. Opa. Sad ćemo još jedan put da iskoristimo granatu. Ljas. Ovoga. Evo ti granata, druže, pa se nosi. Granatski kill. Dobro, evo sad on vam govori da kad puca se, kada bilo kakav zvuk, da može da mi pokrije moje snajperske hice. Dobro. Da ćemo malo se oporavimo. Ništa, ići ćemo bandaž. U fullu. Evo, to sam, da kažemo, malo sa ovim stenom odradio. Ovo kad čučnete, ovo malo ludnicu neko napravite. Sad vidite, imamo zadatak da dođemo do onih tamo momaka. Ovo bi bio čist hitac. U bradu. Mislim da ćemo polako da završavamo ovo zezanje. Sad ćemo da imamo dao da se raznese. Pljac. Sad smo ih namamili da dođu i sad će da bude... promašio sam ga. Ne veze. Mračno je bilo, što se kaže. Sad ćeš da dobiješ po pipu, kako kaže, po headshotu, a? Evo ga, na izdisaju. Ide još jedan shot. Da li je double kill? Double kill, momci, pa ovo se ne viđe svaki dan. I da upravo smo završili ovu misiju prvu. Evo, uradio sam svoj zadačić. Opa, ovdje. I idemo malo šprinta, ovdje ne smo da se zeznamo, moramo da skočimo. Ajde, familije ti tvoje ustrane.
I došli smo na kraj prve misije. Nadam se da ste uživali u ovom gameplayu. Evo je to ono o čemu sam vam pričao, taj uvodni deo. Sniper Elite 3. Igrica je zadovoljavajuća ako volite ovako malo da gubite vreme kad je ovako mnogo vruće. Šta da vam kažem? Ako imate solidan računar možete da se pozabavite ovom igricom. Ja i onako, znate, već tu i tamo. Inače grafika je, kao što sam rekao, skoro na maksimumu. I evo, ovo je sad da kažem, izgled posle misije. Evo, ja sam kao tu 11. level, stigao sam do, ne znam, neke 4. 5. misije. I evo, sad ona automatski ovdje nastavlja na drugu misiju, ali mi to ćemo u nekom narednom klipu. Pozdrav, dragi ljudi, nadam se da vam se dopalo i vidimo se u narednim videojima. Pozdrav!